Inshuti zacu z'akadasohoka twongeye kubasuhuza tunabifuriza amahoro y'Imana mugubwe neza. Ahanga tuhaye ikaze mu makuru abagiye atandukanye tuba twamaze kubasesengurira ayo makuru tukabona ari amakuru ya ngombwa namwe tukaba tugiye kuyabagezaho kubera ko muri abakunzi bacu. Ahangaha rero ni kuri Rwanda 24 News TV mwahageze, n'ubundi rero tubasaba gukanda subscribe, comment, share na like kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru abagiye atandukanye. Inshuti zacu z'akadasohoka rero turabahaye ikaze mwebwe muherereye mu bihugu by'ibiyaga bigari aho u Rwanda ruherereye, mwebwe muherereye i Burundi mu misozi igiye itandukanye hariya mu Kibitoki za Bukiranya na za Ngozi, mwese tubahaye ikaze muri ano makuru. Mwebwe turabizi neza ko mudukurikira 5 kuri 5. Mwebwe muherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo namwe turabasuhuje, abahereye ibwota basimbi namwe rero ntitwabarenza ingohe tutabahaye ikaze na karibu muri aya makuru yacu. Turabizi ko muri abantu bacu mugenda mudushyigikira, turabasuhuje rero ari nako tubahereza ikaze mwebwe muherereye muri Amerika, Aziya, Afrika ndetse n'indi migabane igiye itandukanye. Reka twanzike rero tubagezeho ingingo z'amakuru tugiye kwibandaho, ariko mwe mwamaze gukora subscribe n'ubundi ntabwo twabura kubashimira kuko murabe ingenzi, mwakoze igikorwa gikomeye cyane. Mwe mutarabikora n'ubundi rero ni mubigarukeho kugira ngo amakuru yacu ajye abageraho ku gihe kandi ajye abageraho ameze neza, kuko natwe tuba twayaba tohoreje. Muri aya makuru yacu tugiye kubagezaho uyu munsi, tugiye kubagezaho ingingo zigiye zitandukanye, ariko amakuru tugiye kwibandaho nk'uko bisanzwe mugiye mubizi, twibanda ku makuru agiye atandukanye cyane cyane ayo mu bihugu by'ibiyaga bigari. Reka tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero tugende tubagezaho amakuru akomeye cyane ku murongo y'imbere ku rugamba, aho ibintu bikomeje kuba nabi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara ikomeje kuba agatereranzamba hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba za M23. Ni ukuvuga ko rero tugiye kubagezaho ingingo zigiye zitandukanye zo muri aya makuru yo muri aka kanya, amakuru atugezeho. Natwe turavuga tuti nk'abakunzi bacu ntabwo twareka kubasunikira kugira ngo mugende mucishamo amaso, ariko munayumva kuko ibi ngibi nibyo twiyemeje kandi twabasezeranije ko tutazabatenguha, tuzajya tugenda tubagezaho amakuru uko azaba agezweho kandi tukayabagezaho ku gihe. Ni nayo mpamvu rero ingingo tugiye kwibandaho muri aka kanya nuko urubyiruko rw'abanyamurenge rwagaragaje impungenge ruterwa n'ibyo bene wabo bakorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izindi ngingo turi buze kugarukaho muri ano makuru yacu nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubukuye gahunda yo gutera u Rwanda ikarwomeka ku butaka bwayo. Menya byinshi kuri aya makuru tugiye kugenda tugarukaho. Izindi ngingo turi buze kwibandaho muri ano makuru yacu y'aka kanya nuko ubutegetsi bw'u Rwanda bushinza ishami ryita ku mpunzi UNHCR kubeshya. Menya byinshi no kuri iyi nkuru nanone tugiye gukomeza tugarukaho. Ni ibintu bikomeje kuba rero bikomeye cyane ku murongo w'imbere hariya ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka aya makuru tuyabavire imuzi n'imuzingo 5 kuri 5. Ni ukuvuga ko urubyiruko rw'abanyamurenge rwagaragaje impungenge ruterwa n'ibyo bene wabo bakorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'aya makuru tugiye kubagarukiraho. Urubyiruko rwahariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'urubyiruko rw'abanyamurenge rwakomeje kugaruka ruvuga ko rutewe impungenge, runafite ikibazo gikomeye cyane. Ni mu kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko igira iti ubutabera bwambukiranya imipaka, cyari cyateguwe i Bukavu ku wa 3 w'icyumweru gishize. Ni ukuvuga ngo ni kuri uyu wa 6 w'icyumweru dushoje, giteguwe n'amashyirahamwe abiri, irya Interpeace na Pour Institute. Ni ukuvuga ngo aya makuru turi bugende twibandaho tunabagezaho ni aya mashyirahamwe abiri yari yateguye iki kiganiro
cy'uru rubyiruko rw'abanyamurenge rugiye ruterwa impungenge zikomeye cyane na bene wabo n'ubundi bari gukorerwa ibintu bitari byiza hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro abanyamurenge bakitabiriye bayobowe na pilote Rubaba ndetse n'abo muri Humura bahagarariye abanyeshuri. Bakomeje kwibaza rero ibintu bikomeye cyane. Aba banyamurenge bavuga ko baba batunze ibyangombwa nk'iby'abandi banyekongo, ariko bakabagira nk'aho mu by'ukuri ibyo byangombwa ntacyo bibamariye, kubera yuko babuzwa umutekano mu bintu bikomeye cyane. Ari nayo makimbirane n'ubundi akomeje kubera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'abanyagihugu bandi ndetse n'abanyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uru rubyiruko rero rwakomeje kwibaza ibintu bigiye bitandukanye, ruvuga ruti gute abanyamurenge baba batunze ibyangombwa ariko bagakomeza kubuzwa epfo na ruguru, ari nako babuzwa umudendezo nk'abandi banyagihugu. Ni ukuvuga ngo ibyo byangombwa ahanini baterwa n'inzego ziba zishinzwe umutekano, babwira ko ibyo byangombwa bisa nkaho nta gaciro bifite, kandi bafite ibyangombwa biba bimeze kimwe n'iby'abandi banyagihugu. Ni ukuvuga ngo urwo rubyiruko bwakomeje rugira ruti ntibisobanuka neza nk'umuntu uba ufite ibyangombwa byuzuye ariko yagera ku mupaka cyangwa kuri poro ndetse no kuri airport kubera ko ari umunyamurenge, bakamusaba gufungura telefone ye ngo barebemo ibirimo. Ibi nta bandi ibikorerwa usibye abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibintu bikomeje kubababaza cyane. Bakomeje bavuga bati kugeza ubu ntiturabyumva, biza biducanga tukabura icyo tuzira muri iki gihugu, kandi ariho iwacu, nta handi duteze kugira iwacu usibye aha muri Kongo ariho twanavukiye. Aba banyamurenge bakomeje kugaragaza akababaro kabo n'izindi mpungenge zibashyikira ndetse zigakomera no gushyikira bene wabo mu maserivisi atandukanye y'aho baba bageze muri iki gihugu. Ariko kandi bavuga ko ibi bakunze guhura nabyo mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iyepfo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kiganiro kandi cyari cyatumiwemo n'urundi rubyiruko rwo mu yandi moko, Abashi, Ababembe ndetse n'Abapfurero. Ni ibintu rero bikomeje kutavugwaho rumwe, ibintu bikomeje kuba gatereranzamba hagati y'aba banyamurenge bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ari nabwo umutwe wa M23 wahagurutse ukavuga tuti tugiye gutambamira ibi byose, intambara itaboroheye na busa, intambara ikomeje kuba agatereranzamba ndetse ikomeje kuba intambara ku ruhande rwa M23 ikomeje kuba azahaza cyane, kuko FARDC nayo yakomeje gukaza umurego. Uru rubyiruko narwo rero mwumva ko rukomeje kwibaza icyo ruzira ku butaka rwabo. Andi makuru twabagarukiyeho rero twakomeje kubabwira muri izi ngingo z'aya makuru turimo tubagezaho muri kano kanya, nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubukuye gahunda yo gutera u Rwanda ikarwomeka ku butaka bwayo. Menya byinshi kuri iyi nkuru, reka nayo tugende tuyabasesengura aya makuru. Ese mama, iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kubura iyi dosiye mu gihe mu mezi yagiye ashira, n'ubundi aya makuru twaragiye tuyabagarukiraho, ariko ubu ngubu none tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 hari amagambo yagiye agarukaho, ari nayo tugiye kubagarukiraho 5 kuri 5. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubukuye gahunda yo gutera u Rwanda no kurwomeka kuri Kongo. Reka turebe muri iyi nkuru nimba
bizabahira. Nibikubiye mu butumwa bwashyizwe hanze na Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo, buvuga ko Perezida Felix Tshisekedi yatanze amabwiriza yo kwambura M23 uduce yigaruriye no gutera u Rwanda ubutaka bwarwo bukomekwa ku bwa Kongo, cyangwa ubwo butaka bugahita bushyirwa kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Guy Kabombo rero ubutumwa akaba yabushyize hanze akoresheje urubuga rwe rwa X, nk'uko mubizi X yari Twitter, ni urubuga n'ubundi rwahoze ari urwa Twitter. Sibyo byonyine kuko yanashyize hanze amashusho yerekana Perezida Felix Tshisekedi yerekwa ikarita y'igihugu cye, aho Tshisekedi Chilombo yari kumwe n'umugaba w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Generali Christiano Chiwewe Songeza n'abandi basirikare bakuru mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Maze muri ubwo butumwa bwana Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo avuga ko umukuru w'igihugu cyabo ko yabasabye kwigarurira ibice byose ingabo z'iki gihugu zambuwe na M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru, ariko bakanashohora intambara ku Rwanda. Yagize ati Felix Tshisekedi yatanze amabwiriza agamije kurwanya itera bwoba ry'ingabo z'u Rwanda, kandi ashishikariza abasirikare bacu kwigarurira Kanyabanyonga ndetse bakomeka u Rwanda kuri Kongo. Mu mpera z'umwaka ushize ubwo Perezida Felix Tshisekedi yiyamamarizaga manda ya kabiri, yagiye avuga ko yiteguye gutera u Rwanda arushinza kuba inyuma y'umutwe wa M23. Nyuma yaje gutangaza kandi ko azahamagara inteko ishinga amategeko y'iki gihugu kumwemerera agashoza intambara ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu yagiye akomeza kugarukaho buri gihe uko yabaga ari muri gahunda ze zo kwiyamamaza. Muri icyo gihe yanasobanuye ko ingabo za FARDC zifite ubushobozi bwo kurasa i Kigali bidasabye ko ziva mu mujyi wa Goma, uzwi nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Perezida Felix Tshisekedi akimara kwemezwa na komisiyo ishinzwe gutegura amatora CNI ko yatsinze amatora, hari abavuze ko icyo yashakaga yakigezeho, kuko imvugo zo gutera u Rwanda zabaye nk'izishizeho kandi ziba nk'izicebye, ntizongera kuvugwa nk'uko zavugwaga mu gihe cyo kwiyamamaza. Ku itariki ya 30 z'ukwa 12 2023 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko uwigamba gutera u Rwanda akarushwanyaguza yibeshya cyane. Ati kuvuga ngo umuntu ategura imigambi ye yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda akarushwanyaguza, icyo tutazi ni iki se? Aho gushwanyagurika twarahageze turahazi, ahubwo bizaba kubatekerereza kugira gutyo. Uyu mu Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanavuze ko leta ye ifite gahunda yo kubaka igisirikare ikoresheje amafaranga angana na miliyoni 18.6 z'amadolari kugira ngo baze ku isonga mu ngabo zikomeye muri Afurika no ku isi. Nabwo biruko izi ngabo za FARDC n'abambari bayo, ingabo z'i Burundi, abacanshuro FDLR, Wazalendo, SADC
kubitwa nabi zikubiswe n'umutwe wa M23 ugize igihe ujegeza izi ngabo zirwanira iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo. N'ubundi ni amakuru n'ubundi rero twakomeje kubagarukiraho gatanu kuri gatanu, ari nako tunabasesengura tubabwira ko Minisitiri w'ingabo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kuvuga ko rero azatera u Rwanda, ariko umutegetsi mukuru wabo Perezida Kirombo Felix Antoine yakomeje abitangaza. Izindi ngingo rero twabagarukiyeho nuko ubutegetsi bw'u Rwanda bushinza ishami ryita ku mpunzi UN kubeshya. Menya byinshi kuri iyi nkuru niko tugiye kuyibasesengurira, ari nako tubabwira ibikubiye muri iyi nkuru. Ni ibikubiye mu itangazo leta ya Kigali yashinze hanze kuri uyu wa kabiri rihakana ibyo uyu muryango ushinza u Rwanda kudafata neza impunzi ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iryo tangazo Kigali yahakanye ibyo birego, yagize iti UN irabeshya. Uyu muryango usa n'ushaka kugeza ibirego bihimbano ku nkiko z'Ubwongereza ku buryo u Rwanda rufatamo abasaba ubuhungiro muri iki gihugu. Iri tangazo rivuga kandi ko ibyo UN ibikora ari nako igifitanye imikoranire narwo yo kujyana mu Rwanda rutekanye abimukira b'Abanyafurika bavuye muri Libya muri gahunda y'ubutabazi bwihuse yo kuba bari mu Rwanda. Kuva mu 2019 igihugu cy'u Rwanda gikorana na HCR, iyo gahunda yo kwakira impunzi zishyirwa mu kigo kizicumbikira by'agateganyo cya Gashora mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu gihe ziba zitegereje ikindi igihugu kizazakira. Benshi bajya i Burayi na Amerika. HCR ivuga ko impunzi n'abimukira bo muri iyo gahunda iterwa inkunga n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika bajyanwa mu Rwanda ku bushake. Kuva muri 2019 kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, abagera ku 2242 bari bamaze kuvanwa muri Libya ahari umutekano muke. HCR ivuga kandi ko ifasha abari muri icyo kigo kuri ubu gifite ubushobozi bwo kwakira abagera kuri 700 icyarimwe. Kugeza mu mpera z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka, impunzi 1623 zimaze kwimurirwa mu bihugu nka Norvège, Suède, Canada, Ubufaransa, Ububiligi, Ubuholande, Finland na Amerika, aho zagiye gutangira ubundi buzima. Iyo gahunda y'u Rwanda na HCR itandukanye n'amasezerano u Rwanda rufitanye n'Ubwongereza yo kwakira abasaba ubuhungiro bugiye butandukanye ano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mutwemerero inshuti zacu z'akadasohoka, amakuru twari tubateguriye muri aka kanya tube tuyahiniye ahangaha, ariko tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka. Turagusaba gukanda subscribe, comment, share na like. Wowe utarabikora nawe wamaze kubikora, turagusabira umugisha kugira ngo Imana ikurinde. Ahangaha ni kuri 24 News TV, ni kuri cya kinyamakuru kigenda kibagezaho amakuru abagiye atandukanye. Inshuti zacu kadasohoka rero mutwemerere dusubikira ahangaha, amakuru yacu nakagaruka. Cacaho, Imana ikomeze kubagirira neza.